zapadnjaci, predvođeni Sjedinjenim Američkim Državama i tom administracijom toga vremena su devastirali Dejtonski sporazum. Oni su ga urušili. Oni su po sistemu. Kad su Amerikanci ovdje došli, ja mogu da svjedočim, jedno živa Harisa Silajdžića, kad smo došli kod onog Brnsa, zamjenika državnog sekretara, ne znam nija koje godine, 2007. 2008. Onda je on, Silajdžić, njemu rekao, evo, dolazimo ovdje često, vi ste nam obećali da Republika Srpska neće biti faktor, a to ne izgleda tako. A onda je Brns rekao, pa zar ne vidite da upravo to radimo? A ja stojim tu. I šta ste vi onda rekli? Naravno da Republika Srpska je faktor i da će ostati faktor u skladu s Ustavom. I šta je Brns na to odgovorio? To je tad bila tema reforme policije. Tad je Brns u toj njegovoj kancelariji su samo ušli kao lokalce, ja i Silajdžić. A tamo je bio Brns i sjedili su svi ljudi iz američke State Departmenta koji su se bavili pitanjima Bosne i Hercegovine. Pomoćnik državnog sekretara, onaj, pa čak i ambasador iz Bosne i Hercegovine koji je tad bio, došao je da bude na tom sastanku. I oni su meni ponudili papir na kome je pisalo da, naravno razgovor ide ovako, evo hvala vam što ste došli, ja nisam ušte došao tu, nek sam ja došao povodom nekog drugog pitanja u Washington, pa se on čul da sam ja tu, pa me bukvalno tražio da dođem, kako ja da izbjegnem zamjenika državnog sekretara i da ne dođem na taj sastanak. A onda, evo, mi moramo da ovo pitanje riješimo od najvišeg nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država da ovo danas završimo. I onda bobne papir pred tebe i tamo piše. Prva stvar, mijenja se naziv Republika Srpska, a strane će se dogovoriti kako glasi. Ja pogledam, ja sam odmah bacio. Odmah nisam htio dalje da čitam. Onda sam kasnije pogledao, piše u drugom stavu, kaže Bosna i Hercegovina bira jednu ličnost za predsjednika Bosne i Hercegovine. Znači nema tročlanog predsjedništva. To znači u pravilu da se bira Bošnjak musliman, a on bi sutra pozvao nekoga, ne znam ja, iz arapskog svijeta. Evo da je opstala ta ISIL država, da je opstala, mogu njih pozvati, to je bilo legitimno. Predsjednik poziva, vi to znate kako ide, jel tako? Ako nije tročlano predsjedništvo. I da se prihvati treća stavka, da se prihvati reforma policije, što je podrazumijevalo da Republika Srpska gubi operativnu nadležnost nad policijom Republike Srpske i da se ona prenosi u Sarajevo. To znači praktično da bi rješenjem koje se napiše u Sarajevo Marko Marković ili Milorad Dodik kao policajac bio raspoređen u tu i tu policijsku stanicu. Pa bi ovdje u Banja Luci sada bilo više od 50% muslimana iz Sarajeva i nekih drugih mjesta, policajci i tako dalje i tako dalje. I ja sam taj papir ostavio sa strane, a Silajdžić sav, pošto se sve dešava njemu u prilog, sav je bio razdragan. I on još uzeo tamo i popravlja taj tekst, dodaje još, tereti nas. Kaže, Republika Srpska je promijenila svoje ime, onda on doda da će se zvati Republika Bošnjaka, Srba i Hrvata. Da ćemo se mi tako zvati. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako neko, eto on je to. I sad Silajdžić, slavodobitno, već spreman da potpiše. Kaže, men Brns, kaže, gospodine predsjedniče, evo do vas je, vi ste sada najvažniji u ovom trenutku, mi ćemo veoma cijeniti to što vi, kažem, ja ne mogu potpisati. Kaže, gospodine predsjedniče, ovo je najvišeg interesa Sjedinjenih Američkih Država. Ja kažem, izvinite, gospodine zamjeniče državnog sekretara, ovo nije u interesu mog srpskog naroda i njegovih nacionalnih interesa. Kaže on meni, kaže, to me ne zanima. A ja njemu kažem, onda mene ne zanima ni vaš interes. Kaže, ima da to potpišeš. Kaže me, dobro, ja mislim da ovaj dijalog između vas i mene je potpuno besmislen i to se neće desiti. I ja to ne mogu da potpišem. Kaže, šta ti hoćeš? Ja njemu kažem, hoću da idem kući. A on? Da. A on kaže, nećeš da ideš kući. Kaže, ti, tvoja porodica će dosjetiti snagu Sjedinjenih Američkih Država. To je direktna pretnja. To je rečeno. Ja nije ovo prvi put da ja ovo pričam i to se zna. Ali dobro, ja sam govorim u kakvim se situacijama čovjek nalazi.